Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi na kita han ikaunom nga Domingo han katuigan. Ako hi Sister Amor Dapunan, han Sister sub Saint Francis of Perpetual Adoration, para hanya na nga gospel power hawaray-waray. Dinaop kan Jesus in usa nga sanlahon. Linuhod ha iya atubangan, ngan nakimaluoy nga buligan hiya. Kun imo karuyag, nagsiring an sanlahon, makakalinis ka haakon. Naluoy hi Jesus ha iya. Gindunan hiya ni Jesus ngan signon. Karuyag ko, magmalinis ka. Nakuha dayon an sanla, ngan naupay ang tao. Ginpauli hiya upod ang hugot nga pagtugon ha iya. Pamati, ayaw pagsumat bisan kan kanay. Pagkadtudayon hapadi ngan pakita ha iya. Kahuman, paghalad sugad han sugo ni Moises, basi hisabtan nga upay kana. Linakat ang tao, ngan igin pasarang ini nga hinabo hangatanan nga dapit. Hapag kamatuod, damuan na hibaro. Sanglit makuri na hi Jesus makasakob hindayag han bungto. Lugod, didto yahin mamingaw nga mga dapit. Ngan an mga tao nala, tikang hamagkalain-lain nga dapit, an napakadto ha iya. Hisan Marcos, waray hiya magyakan, kundiin hi Kristo nagkita han usa nga may sakit hin leprosaryo. Kundi iya ay ginsaysay dida han mga sumurunod nga mga bersikulo nga diin hi Jesus napakadto han mga sinagoga han kabug-usan han Galilea. Kun an lugar amo an sinagoga, kay ano nga aadaman ang tao nga mayda leprosaryo, hapang publiko nga lugar, nga diin gindididan makipagtampo han mga tao. Sanglit kun aton uukayon ang mga kadaan nga kopya han kasuratan han kan Marcos Ebanghelyo, iginlaladawan nga hi Kristo in nasisina, imbis na maluoy. Ang tao nga mayda leprosaryo, ginbaliwala waray sunda ang balaod. Ngan nagbubutang han iba nga mga tao, nga matapnan han iya sakit. Kunbaga haaton pagsabot, bulilyaso adto nga pagbulig, tungod nga waray tagi hin importansya para han kaupayan han kadaman. Dinihini nga higayon, ginwarningan ni Jesus ngan ginsumatan niya ang tao nga may dasangla, nga sumunod hiton balaod, nga diin maaruhi anay hiya katugutan parti han iya sakit. Ngan ginmanduhan ni Jesus ang tao nga diri magyakan, kay diri niya gusto nga ipaabot ang sayop nga pahimatngon parti han mga otoridad kun manasusunod hiton iya ginbubuhat nga diri na supak han balaod. Kundi ang tao nga iya ginupay, waray sumunod han iya gintugon nga diri maginakan ha publiko. An milagro nga ginbuhat, ngan waray labot ang sanglaon, kun makakaapekto han paggios ni Jesus nga waray nakakaulang parti han iya pagtutdo ha kadaman. Ginoo Jesus, buligi kami nga mahibaro para han ikauupay han iba nga mga tao, nga diin mahisusubay han amon mga desisyon nga amon ginbubuhat. Amen.